Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa mai whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, rawakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga, atonga nyo whai o tupu-tupua. Utulai na o tumatanga, motakau no weka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, utula aina o tumatanga, motakau no weka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga. He wisai, rawakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e topau o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga, atonga nyo whai o tupu-tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, rawakapo, a maasi mohono fuloto. Kaneongo, eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e topau o hapai ki olunga. Ke malui, me olunga, atonga nyo whai o tupu-tupua.
ko ri ko fanga i tala male fonua ka mai ngahi tala fata ko tope o ku fata boat ba me he proclaman ka anda mo fanga mari ko ni ke o atua he mo proclam ko fata fonua o ki he kama ko ya o ta ko ni ma fanga mari e hoan ke faya to ai ha fata la no ba mo ha proclam a be mo fa fonga ko ya don ta fitu Paula piveni piu kala ne o gune lotonga ke Amerika ka ku ma fanga mari ko ni ke fai fata no ke te ke vai ku fe anga ai tunga ku ai e tanga me afro politikari ko tonga pe he foki ki he tunga ma lo ko me fola o kune lotonga fa hoko ko lo be kainga na e folo apito nga he wiki ko ni ko ke lava o fa hoko ta he tau por kalama ka ko fata be na mo mahino ibena e fa hoko tu be ko nga hi wiki ko ni fai ki ma lo ai e dau ngahi polo kalama ko ngā ka lawa ke mao moha ki I kumi e whafofonga ko kane time pe e whainga maari e mao wai ha whainga maari e hoko atu e tau polo kalama ka kua te tai le rei ka ting moto me whakatawanga pe guongo le rei atu pe e tau polo kalama ka ting moto I hoan I e time ta tau pe ko whiwhia ke tai le rei whafofonga polo a pimen piukala pe me Amerika e pimen malo e tau mao e ahoni ko wakai e tupe ko tu ke whalata ia I Amerikana ki malo lo ko whahoko pe ku wange fuko e taimi ko tau tala noa ke ngā we taimi ko ku whae ko ngā we ku tui e te unga ngā we ko wakai tika te koe o ku ke tui e te unga mea ko holiday ku ke malo lo le rei ku ngā ku ki ke te fu loko tokanga ka u mea dai dim ko ngā ke lotonga I Amerika ku whewheha ke wholau e piven pa ku whewheha ke whonuana Palo pisole pa malo e mau whainga maari koe ko te bege o whanga te be whatapu ku te tau mai haaki malo lo mai ma tua lai be tato I umai polo kalama lahi ki o haa mai kau whanau polo kalama fu maa uloloa o dangena ta whenga le tau ki break vai be mea maa lolo ya mea ko maa lolo o te whake tau ki tau whatonga koe whai tau whaa koe ni hoko koe whai tau lolo la whau ia ko lau bea ki whenga maari koe ni solo whake koe angi lau ka e paha miling koe ni koe ka paha maha fua kau ke tā ia hoa e walu te ua ki hoa more ua ka hoa no ke whakamata mea ngā koe konga benia ki maa lolo mai o toi rethink re-engineer ai anga tau hala whanonga e mahi no mai ngai vai hala na tau fō mai ai mai anga tū ke kaha koe o lahi mea ia ko pia o whe mau ke whahanga oe ki ai mua ke toi rethink re-engineer tau hala whanonga kau toko ni au pita begi dai ngoe ni ki maa lolo mo toi whakaukau e ukai ki utui solo te tau tawhe pe e anga maheni koe ni me whonga lolo tonga koe ni ka tau amanaki te tau I koe ka ki haola e meri kau koe vai hara peni ke tau whakaukau whatokanga mea ka koe katoa solo oku whakamana ko pita ki maa lolo mai ke tau raka me ka kai fō sia he ngai mea fō oku whakatu whakauka koe oku koe kau pōpō whapolitikare kau peo whatapulu mawe begi whalata motuane e ki maa lolo mai koe Koe tū kona heta nimi ho wholau e piwen ko whe ai taimi ku ke whafofua e lawai ngai whatongia pa me malolo kona ke whahoko ke toki whokia ki wharerea. Koe, te u hokata heu ka hau ki kore ke whaosia koe ko I tansisi ka hau. Waha te toki whoki ki tonga I maas. Koe tūkai tai mini solo koe
koe whare alea. Ko stuange mai kalenta koe tauni. O tok whakawa he tokamata tawalo go me. Kaku maari foke solo ko mantu na falave o ke manatu ge. Ko mimi avarisi he tau go dobe ko foi. Ko ya pe wanima. A wa balu a to noa. A nga we. A falele. O ko maari e fo tu do programa mai go ni se fo. O ko o mai go ai kalenta ku me a hiva noa. So tau o fio ke ngai aho parele a nusila. Ai o pehe ku o ia ngai me fo ke le yang he nau fa la ve foki. Fa o hake foki ai ki tai no. Ke talanga ia o me a parele. Ai o ko sio ke foto tu programa ko ni ke he o ko si haupe kamatanga pe ko ni tau ni ko si me ko ya nga we me he a nga we wo ngau tu pu me fe a nga we me hi wangu ful o nga we fa le ke ni foto tu programa tau ni ko amana ki le au pitope he ngai ai ni tu we me fa le ai ke tu foki ke nga o ka fare area o ku fa fe hui a foki pa ko hatoki o ha ke ngai e fa hono tala no ai ko nga foki dai me foka ho ai ka kai ko nga o foka civile o ku kamata na dori me ko ne wiki ulak pe o sa no ari na kamata le na dol o le ai pe o to ya o le ba ki ta puni ko e pure ngai ti sema anengo ke la vai o foka ho ta tau pe me fare area ko ta hai ne ngai pule ma longa e fonua ka ko na ufinga befo ke si o ke ngai a ko mo o ko mo nga we ai pe o ku hanga ngai a ko justify ai pa anga ko ia o ku wa he ko mo tolu ka time ta befo ke o mai fo ke ngai time la ta mai ne o ko ke le fare area ka ke le pe mo ngai ka komiti le pe mo ngai nga o ke ngai va henga o tana ki koto ai me alpo tatau pe nga ka nga fo pranga he akimen ko o mai o nga o si fe nga ano pe ko me nga time fe ma o ki motol he po uri pe ko heng o ko mo nga o pe ko pe ke te tu ke time ko mo nga o ai ko ka fo nga motol va henga pe ko fa ka ai ku pe he pe ku ke fu pe he ai fa ka una tula ke pe fa ke nga o fa fa ya me nga o fa civile I time hour val 8 to 5 the type of job una tua ke pe ka ko a mai ko pare me no sila ki tonga tau ko si bu ta watu na ku ko le ke o fini ko sale sa me o mai kalenta ko Pena ko fa ko ke kala ke be mo se ya ko ya ai la hinga a nga o ko fa le ya ko ya nga ma hen he ku hu mai ko he wa fe wa tolu na u se fa me avari si be a to no ya to no ta wa va fa le ya kana ko nga fa to nga ai si ta mi ke la ta la nga ke mama ta u hinga le nga me o fa ko he pure nga ka ki au ko alignment ko tu ya to ton ke fa ka ho nga we fa pure nga ke nga fa fa le na tu la ke pe ka ko o mai go ta mi la ke ta la nga ye u me fa ko pure nga o nge ko fa la ki mo ko me tu ne fa le ko me fa ke pure ai ene pe he fe ma ko tu ni solo ke hinga le ka e hangi fa tu pure fo no pe ko me le ta ko wa fa to mai o ba ke hinga hikni ma to la ia ya tu ni
ka ko le ba ai tu ni ko ya tu le he ko me go ko tau ka ve fe ma ke tala no mai tai ni la ke tala no e fu te pile he mama ke fai tu ni he uhinga le ni go te wa ba fa da go ni pe mo na ra ki fai a vote of no confidence ago we ba go me ben pop up mai go da mai o mai le fa go tu ya e higini mai tai ti pe ti ai pe te po ko ke te po o fi mo po ko ha ga ni wa ke e maka tunga he hai tau higini ma papa u ta hone to ti pe ti ai go te ne o mai e mama ya ta mai ko ngahi me e o ko loto ke lava he fareo o wa fotunga mai tangi go ni te tau sio anga fe hanga he retirement fund o fango fua ho full million me panga kau ma fa pulanga ke o mai invest pe no ai a lulu tai ka pa ne te o atu ha fa matala pa hanga o se ati tai ai bego face he ha ai go hinga ko ngoi amana ki le he mahino mai ko fufu timing solo ka ba de recall fufu timing ke a o o nga o fa le a o a o iba no ma va he me no mo e ka ma ta to fa le a e go me go ne o fo o inga manga fa go ni ka amana ki le pe e ko fa ka ke tu foki ai fale alear ko digo ta programa fora osi na ta talanoa i fisi na te ke fora hoko ai fora fua kava i ko e ka me mi pa fale alea te ke fora hoko pe mo e tari ko ia to folofola i ne a o mai ko ia ki he taimi ko ia ka kone tu he taimi mi mahalo ko tui ko me osi ai ka me mi pa fale alea no fora fua kava ko beni ku to ke foki ai ko ne tu ko ia ku te ko fe pe taimi e to ki fotu ai fale area ko mo tol ko to nga te mo to ki fra fo kava i pe gua ha fa nga la fra tai taimi ko pau ke kamata pe ko ta u pe fra fo kava mo to ke ospa mo to ki fola wai pe ko ia o ko anga mai ni ko te toki ava ba fare ale au te ia iba tu pa fo kava i kita ka le fo ke me ko ni solo he ko foi paka kau go ke tau fili pa le me te ke fo kava i ko fo kau fe ma ke te visit te fa to ha te review he ki au o ku de fe ia mai o process ia te ke fo kava i ka to mau to ka to ko os mawe o process ia go fili pa le mia fili se fili ka ko fale fo ko ni su to ne fa no fo ne afio ko pa fa no fo ne afio ili on fo tu wat me fale area e go sio ko me ke te fácil ke ona moni ka pa ne ko matai vale anga no fatu tu ni nga we he ka de ke fa pa paui ko nga hime au foto he ko ni su to ne ke muy ke to nga we ai ka to ko ni pe u me ni aya hangi ka te au ina mau to ko pe to tolu ne te ge mau fa va a ho ne aya ko mau ko hu go ai ko ni hu go ko ya ta va lu no o me e to fa ka to ya wa ta ko to kilao e au to ka to ya ai na fotunga pirigi no langa ke fare ai va ko ne tu he dai ni mi o ku fe ho va kai ki he tu mai ko ni ko
O ku ki he foki he kakai fonua ai tu unga koni ku o ku iai. A neongo ko whare area te ke tau o asio ki he tu unga ko ku iai he te ke mou kamata. Ko fo I hu pe foko tari folofola pe mo whakafuakawa pe mātuku o tatari ai ke mou toki kamata pe he time koni na ke o mai me. Ai pe te tau toksi o le vai ke he le ko osmahino pe ko ni kamata pe whare area ko bakai ke patseti. Ko ngā ko me ko aseni talahi he kamata anga tau ke ngā ki sune. Pea toki hoko atuai e ngahi mea kehe ku whahoko I he whare area. I he taimi koku o ku whahoko I koe e whare area. Ka ku whewheho wakai mene tu he taini mina e kake ko mo kouti mahal ko tataki kone whahe mea mo pure anga koe ni ko nau fo I press conference ben pe taha. Pe ko sea o ua taini ka koe ai ko press conference pe na wilo I ko na press conference I ulak aho te au. Ai na hanga o mai ai ka minister ke whahoko no wha eke ki nau tolu ke planning au e pure anga he ulak aho te au ko ngā ke ilo ki ai ka kai whanua. Paka toenga le me ai o me ko o mai pe ko a kua hanga hi mea ke he me ai pe whehu I pe ke nau toki tari mai. Angu ki ke he ia me he lere ko na mo whahoko mai I he ngahi pure anga ko ni e ua ko ni ko o si ka wai ki mo tolu. Na mo me press conference friends e wiki ko toa pe ko ni o ku to tatai taha pe ka ku kei whakaata pe whonga te tau pe ke awange pe ngahi whehu ka wheho wakai ki he tuunga ko ni ku tau kamata ko ni taini me kamata ko ni preanga ko ni. Ia o ku tu eri pe ke tau fupongbongi pe ke tau hanga wha maa bob. Ka ko pe ke tukuange pe ke unfold mai. Wang pe ke unfold mai ai ngai tataki o aho. E ko no mo ni ua pe whanau. Ai ki maari pe ola ki ai. Ka koe na tūlaia mo e nau ia o e whaunga o tau. Whaunga I tau whiri whare area, whaunga I tau whiri pare mia. Mo I kai ke whakamakatunga lere e mea o ku whai. Ka ki au e tokone au pita u mea goi nige nea ngā ko I tau to. E solo ko lava te u ko whotu atu. Ka pau te tau hoko pe. I he mea te tau pe. E kai ke toi kehe o lai. O atunga pe. Uncertainties, instability. Aia ki au o ku tokoni pe mea goi nige tau. Hange pe ko whatara noa ko he ta programa. Tau wafe. O malolo he funga maka goi ni. Ka tau sio ai ki he harafononga kao. E kos mahino ki au ia. Ngai mahino au pito ai whenga pure anga anea whigi. Ke ataki tua mo tariui ke kakai. Mea ka ato peke o mai. Pau tai whi maari kakai lava hoko i feedback. Continuous improvement. Ai ako tūkoi ni tai mini si koe press conference. Angi natula ke he. Ka koe whehu I koe pe hanga whe sio. Ki au, hange pe koe kulau, kei lele ange pe ai koe I a whenga koe ni. He foi alternative koe ne tau me aluai. Koe tū whoke tai ni miko, loto ke ki e katuka te koe, ki update mai whoke o ngā koe wholoi da tai proklama. Ana e whakamālolo I whoki koe e he paremia mālolo koe e pure anga na mo iai. Koe ngā ka e whakaata ai ACC, mea koe ni komisoni tau I whaihala, ke whai nau whakatotolo. Mahina ka te au koe ko te ke whakailo ka, koe ngā ke whai nau whakatotolo. Pea koe ngā he nau whakarea pe he mawhatuki ai e keisi pea fu whakawawe.
ai ko ha ule vai o mo ai he ngai whaka ilo na e ngai launga na e ave he pure anga ko o si ki he ni he kau minista pa sai pe ko anga ia no whaka rea ko ke tokanga ke we ka ko hinga he ne fu whaka vave ko mo ne fu mafa tuki o ku tonu ke o si ofi he tai ni mia ke vai mo mai tari e ko na ko mo o si hanga o whaka ata mala aga pulu ke ata ke huki tu ame mala aga pulu ka tuanga ke ata e whakamau ke whai ne ngā ue, ka hame koko ki aiko o si taha tikite pe ko o si whai ato hawhetu utake te koe, i he whakarea mato aki mamafa mo whakawave ko i hono whakahoko ke isi ka te koe. Ke hanga fu tara ko ta programa ki mo. Ko ki tau ilo fo ke o au ke loto tangata e. E ko talu me he Talo be me he Taiwan o te be ke whaha whawhitu tak mai gau o me he HTC ki hawhai ngā tau be ko ai ko whaarea ke kai whatotolo te ke ki o kai lupa ka veo kai ki whatotolo i te ke whaha no whai ke au ka kui kai ko poini a ko toka ngau ke sa o ko kia au like anything else o kai ke hoko no o ki ai pe makatuunga ka te tau ilo kato pe amo e ko no mo ni taha me ai he pare mi alo tonga o finge fa la i kan hanga o vive se me na fa he pare mi ko i ko ai o taha ngai me e o te ni hanga o kai kan tuang pe ke tai ni ai ko hopo ya ko ni os pare pe o mama fanga le pe pasile dia e ko isiu go pe mo pita hopo ate na ke fai ke la mari o no isiu sastis ke ma o fa ma auto tono ko la mari na si o go ne fai go ke soi pita hopo ate hanga hanau feinga ke pa mama hi tanta ko ni ai ilo pe kau o tala ki o ne a folau ya to kitari pe ke fa o mare i pe mala fa puna ai na ke fa la male le na ke follow fa mau procedural process ke fa le ko se hui whanga tāwhu kia ka tau tolu. Pete te wala maa, pete te fuakolosi. Koe mea o tau kawe au kia ipanau. Mei fuloa besolo. Ai kupu tāwalu koe ko ni stutone. Koe kupu tāwalu koe ko ni stutone. Whalea pe. Koe ko to tonu e tangata tonga kene amanaki malu he pure anga ai ne to tonu ai ne tawataina mo ne kolo mo ne moui ai ki au ko hai pure anga te tawange ko paila to fano e taime o ku tau whaholo ai kakai, ai go je the citizens. Ki he nauta tonu pa tau whahanga ki. Ki au hau kai hau te rongo i taha ai isiu ai. Ke pehe. Ki au, oi mea ta tompen ki uwhai. Ya o kapai to hoko me bete o mai ha posisi da tau te fai be me da tau ki tarles pe ko hai koe pehe koe tutu ne fa mau ha gena mo ha gena tutu ne o tua ka yu tu ye ko tutu ne fa mau ko tutu ne fa mau pa pe tali u ye pa pe ke escuta nice tutu ne fa mau o si o be da o tai fe u ye de pure
ko solo ko news I heni hono identify mai nga report e ka fa mau oku nau tenga wa no to ba mai cartel ko ngai trucks cartel ayo kiau oku hinga ko je ko ha so tu wa te tau e ka foi issue ko ni he bui kai ko to fua hoko ni ha issue ben pe ko ne hoko fra o si ai ngau e ki he ka fa mau e nau mafai that go through a procedural process e mea ko I fa mau to ai ki au mau inga pe ke fa to nga ka tuang pe ke tau teka na ki fa no atu na pe he na to tu ni pe he fa mau ta tau ke po ke a pita fa hu to kua e ko ne tai aten ke hopo ki au o alo tia e no ia ka ko fa matala ko mai ko o sai e loya ko pita ai appeal ke fa mau lahi ina wanga set aside tu ne fa mau ka ko fia pe ke o hake hoko mea ko ni ke e ole pa ko fia ko mai ka la vai be mo di break up ke point foki ni oku ai foki o behe ni na ke daimi ko na hange ko ke mau e pita hopoate tangata ai ki ko ni ta moia ai e fa mau to tonu na ke tokoni ki ai ke mau e fa mau to tonu ai daimi ko oku ke ten apa pita hopoate ke talango fua ke tu ni fa mau anga oku behe wa ni na don ki to tokoni ka pita hopoate ke foki mai ki donga ke talango fua ke helao ko inga kai e contempt of court level ai mea ko hoko ke ai ba una behe oku te ai ha kaunga ki ai pe ko ose taimi na ki kaunga ki ai ko toenga ko ni ko pita hopoate pe mo ne loya e ne taimi alu hopo mo ne taimi ka ki alu hopo io o ki awe o ka ga pare mai ke atene pita ai hopo ai hopo ka pa u hinga lele o ki au na finga wa pe mo ne loya e fe mai do ko ya o ka ki awe ko foi na involve awa he issue ko ono ta ofi ka hame ko fa tano ki mo solo na aku alu ki fa ma o estu wai nei sei ni mai go ka au ko foi statement new pen o ku ga fa ha hopo ye te fa hopo e go ja mo to ngi hopo e foi statement go ya ba na fa ilo aki go la ko o ta go na o mai restraining order to fa pe a go ya na go mo yo ku unfair o ko e ko ta fo ke firma u ya lao ke ha ngai fo ma o consita tu nga fala anga ta ha go ko mana ke pe la tu ko ha ni pui tu ko ha ni nga u na ke fai tai mo na hu te fa ma ne pe fa ma ne ko ki ne I le ta iki ka ha nga ko fe le va ko ke ta wa ha nga hinga na ke nga yo to hita ofi ka pa we I lo ke na tu la ta iki ka ko tau pe ko parece malo lo es así que consita u a ta kai go ya mo hia na ni fai pe puefi ke kaute ai tai ki ai ke fanongo ko ni su tone ho ke ngo fu ke kaute ai ta ka le va ko hopo ke ngo fu ke hopo ia ta ka le va ke tu fa ne tikiti ai ko ngai foi me va ne ke fai ono ta ofi ke fola o he ne tawa taina pe ka pau nef o ate tu ni ke foki mai ke ha hopo ka kai ke ha I siu ke he kono tau te ai go he pai ke tu
ko hahia ki te hola. Pa koe ke utui ko ha mea whaingata ka pita ke whoki ki tonga ki ha hopu. Ka pau ko hahia. Kai ke koe mea a pita pa moene loia. O utui unanga ue bekia. O kai ke I leo pa koe pehe koe whakaongo mai ACC I he hopo a pita. Whekawaki. O kai peke mahino mega. O katoa mega koe ke uhinga lilia ka. Ke ne tu whaketai ni miu mahino o ke tau tala mai pe. I he ngau na ke whai o ku katoe hoko pe toi hoko mai te ke whai pe mea tatau pe. O ngā ku he koutui ka pau na I he ta whaake taha ka pa te tau siot na kai ke kau I he tokoni koe ni he kai ke more ngahi hangi koe ni ke suspend ko ho lakanga minister pek more mo ho whainga maari ki he lakanga minister I he preanga koe ni kai ke more ka koe ngā o te kau ia he tatu sia holo whai tu ni he ko pau ke hanga he pare mia wha ai tu ni ku whai he pare mia ko si tu atu o malolo ka ko hinga I ne ngahi ua sia ko ia ku ke ka te kina pe ko ka ta mai te ke te whai pe mea tatau ai a ko ne tu ko ia ku koe pe ke o ke whakau ko it's okay te ke tau whai pe ne on ka o ua sia pe heni ko ai ko mea tatau pe ke whai e pipe ne Io solo ka pate ke whakau ke ai Filipiani ka jiu whai a mea ka puke a pita I tonga moi ngahi I palopare ma hoko kia pea ilo pau kai ke whea ai o kulahi pe whake taimi tau si o kita peke wala maa peke ke te whana pe mea ke ua te kau kovi ka kita pe te hangari kovi ka kita pe more hato whainga maari ka te kai ke te toka ngai kita ai palapare mai fōu ai tāke at the end life is all about service to others ka pau he kai tau hanga wha mua ai toko tāke he te sio kita oku tala noa be nia solo ki mea tatau ko whalawe he pehe a glisi ko taime o tuk maa no iwi taime o ku leo hake whafonga ka kai o maarunga ngea I he ene sio kita ene sio ki halereia maana ai o lawe au ia o kai o lawe au ia ko ha komi o koko kia he o mole au whaika maari e I he isi uko ni o ngoi au o ku feeling yani o ku tape kinan sio o hoko mea koe ni ka ku fie maari ai tangata iki koe ni I tau te tau ai koe e tau walunga fulu koe mea lau noa he kusio kaku to be honest koe kusio koe fui whare koe mea lau noa koe lau maari koe kusio ifo koe ke tikite pe moe afite iwiti pe moe restraining order nai tau mua lau maari uri pe lau maari kovi pe so o ko fi au ia hene hoko pe he more ko eu ko nei kai ke solo nei kai ke hua ki fale area ke ku me hapai la mali I think o ko ilo I pepesi e taimi ko o ko ngo e o ngo he ka kai o hake aki e no okay ai na tai e o kai o samita o kai ke o tokanga o ke ha tau pe ke pe tokua mole o whainga maari ngai ata nega ke winga na hua ki whare area na mana ke ilo I beto ro tonga pe kempe ni no pa na ulo to ke pure telefono
ka ha ke fo ka ka ya malu ga ke e sio kita ka lau mali e na te fito i ko even ka pahi ka i te fo kia o kapten kai ko ha isiu ia ga we so as long o haki aki ai leo ai ka kai o kai e o ngona na o leo anga i fo ko ko tu ke hang bu ko ki hiki me isiu ko ya mo ngai mea ko ya ko ki hanga mo e ke atu ai toenga tu ke ai mea ko ne ACC no ne lo na lo tonga nga we ke imagino pe te ke fa ilo ya ko foi tala pe ko foi tala no ko ya pe ku ke pe ai pe ya ko ki tala do pe tok ma we na wala fe aku te ke fa ilo ta ni ko e ke atu nga ke ai tu fe ma pe mo ya e ka kai fanongo ko ha fo le va nga tikite o ku osfa ilo ko ki ai me lere me gon mo nga fa fale ale o ku ke ku osia wa ka ko pe ke tali hopo ai e tai ni pe ko ha tikite pe ka ma ke me agoni ku fa ke nga ACC ko winga he tikite fefe fa nga fa ilo pe ko pa no nga ke ta no ka ga na mai o ku foto una u tikite ku osfa ilo ko ki ai ka ku nga ku wa tu tikite nga foto una ko ya pe ko pe ha tikite hu ia ke hula mo nga tikite pe ia ka ku nga pe ko se ama ta u fa tikite o ko tu i mahalo ko u tikite ko hono whakamārolo i kau CEO. Kau ka tikite ke tāhanga tonu mai ka au. Ko tikite ko ia ke tutune, poate ko tutune minista. Kau te e solo. O ke ilo ka pate ua tikite, ke mālolo, te utotong pe au ti, ko ka tikite ko be ui au ko tikite mau taimi. Kai tikite na talu pe ono tufa mai ono whamalolo ia te CEO hea, mo CEO hea. Mau toke ke hepe mo e ngahi whare i whakalao me he kua mloa. Kana tuka iwi pe ko tutuna mau whai, makatunga lerei. Kai ngata ne makatunga lerei whakalao. Ai ko te wape whadata ni. Ai ono whamalolo i ko CEO ko e lulu tai. Na nau mai rewa ai tikite. Me na tura tatau o pe mo e whamalolo i atu e poate uhila e kau ngau me poate uhila ki mu atu. O mea koe o mai whamau ke o whaigai nau whekumi pe ku pure express term pe ko implied term o mea koe contract. Pe i he whamau lahi na pe he whamau lahi o ku iai pe ai makatuunga o implied term. Pe apile ai tutunu ya ki he whamau tangi tamai whamau tangi o pure pe express term ya. Ko mea tohi he konture ki pa ke saini ai ko me he oku pure ai ke au me ko u hopo ya ko ia ko ono whakana whala i pe nai ke hange ngai ko ia hopo ia ko ngai hopo ko hange pe ko whala ko hopo mama whakala pe pasigare tia ko taha whake mea ko sio ki ai o ku mahina whakateo na ta whatalanoa i he proklama he taimina ke minista i he public enterprises na e taimina e whamalolo i CEO ko public enterprises kai na kai ke turi ka na whamalolo i kai whai ngau he na e wahe pe e tō taha koe ni kai whai mo ngau e ki ai pakapau e aha keisi e lawa re whamalolo i pakapau e kai te whafokene ngau e a pia ose pure anga ka koe tunga koe ia koe hai tunga i ho mauna mo Oscar me pure anga na mo sfatu tuun gai pena i teke ki kakato ko fai whiwhare area. Ia, nei o si whamalolo e pe, nei mai whai ngā oi koe puate o ilai o mismanagement, misuse.
o whamalolo e beira. Aia, o kane taim ko whamalolo e ai ku osileba ne wahe ko ki te wahe ia. Nai wahe pe he taim na mo tuk wha taim e ki tua koi? Io, na mau kei whaibe whatotolo na tau whibene wahe a. E whai i taingo ne mahino mai ai ai palapare magogo. Koi. Koe pure paanga bepa mo po atena na ngawe no fama po pe me ko ya. O ave de vai hono to fama lo iki mo be ni ku dili o pure. Oh, okay. Ai ko tu ngai ko ai ngai isi ko ya. Ako tu mahalo mahino opito ai ngai ta fa akia ko ya e piben. Fe leva tau tu ko ya ke hoko atu ko he tau ni. Anga ko e tau laka ki moa hangi be ko ke whakaukau na mo teke mai branko si ai whakaukau ko e pure i lere ko tu hau e whonua. Ko hai ne tuunga ko tai ni mihi lodonga ko ni tau nofo e whunga maka ko hai ai ngai wakai ko ia ke direction te tau whanonga ai i he fo i alatu ko ne tau whaa ko ni ka hoko mai. Ko ia. Ko to mo ni ne solo. Ko siui mai hau e whanua ke pure i lere whanua. Taha whake mea na wasilave au ki ai ki moa. Na wawe whaamga ke pare mea. Te ton ke aro ai pare mea maaroloa sa suare pamoe ne kabineti. O kumia ai whakamare more me ne awhia. Ihe uhinga pea solo. Uhinga pea aku ke mauluta e tau whanonga ki he kahau. Ki au hangi ka jau na nauki o watalai ni taimi goia. Solo koe nau mea pango penia ka i ulawe kia. Kana tala no au ba mo e penis kala ni he taimi na hoko e mea goini. Nau ku ila e lolota e isu goini. Ka ye, kau foki e mea goini. Ki mo weu ai whakaukau e kakai. Ka pau te tau whanonga pe. Hiriange ai ngai fu manga whawha putikare. O ikua i o whawhise paremia. Koe te whoki mai pea o kabineti. Te ke whawhainga reconciliations. Ka lawa ke uhinga lere i kua o wapete hango o te hepeke. Ka naku whanongo i he tō wholofola koe kuhi koe ne awhio. Angena ne te kei. Koe kabinete ni while paremia. Ai koe hange na ne hanga o indicate ke very clear. O ikai ke involved ai. Sai. Kono whatu tā makenga baka i whahamea kia. E toi hoko pihe kahau. Oku to tonu ke tauhanga o reset. Ai umea goni na tau pihe uwheala ki ke whatontonu. Whichever way. Pe koe ta whaki pare mea maro, pe koe ta whaki na whio. Ko whe mea ke whatontonu. He o ikai ke utui koe tauhara whanonga e toronga. He nini. Nā tala noa whoke o mai ukalale ni ki tohi goni toki wa mea. Nā ku to o mai ki tohi o lau mai waka. Ki long flight wa. Solo. Mai mea koe nā ku lawe ke mai no. Nei ai ngona nei tai ai koe whare tupo niwa. Nei wipelo rewa kau eiko wawa au kia ulukara. Ala dewa ulukara la whenga ke tau. O ikai ke ne lawa. Pane hanga rewa kore kau taula. Ke nau hanga convince kau taula koe wawa au. Ke nau whakarere he koe nofu pea kainga. Koe tala noa koe marina hiki tohi. Koe nau fo itari pe koe whai whakarerei. Hanga noa tau eke o wawau.
o si matake o luka lalai mo ni kautoa puke katoa kautoa vavau no ngai fu po pao pe whakarangi po pao o te kei mai he waha tahi kona longo mapu ke mo matala pa hai uena ni whai behe ai ke o ua e toi ai hata e tene toi whehu ia ni whai tutua ko tutuni whakahau ia ai ko uhinga solo hei o te mo pehe ko hanga noa whanua e mea ngoni kia o ko tui ke tau hangi mui e pure i le whanua kua ui mai kia hau ko pau ke tau whakatonton paka pau hala mea ui mai hau ke whakatontonu mai hau ke mea ngoni whututuen pare mea mone kabineti he kai ke tau lau tato alu ulua ke kahau kahapeo there is only one king in the kingdom kia au ko kei tuibe kei pure i lere ibe whanua ko siui mai hau o ne tofolofola mai ko e whaitotonu ko e mea e tene hakea ki e whanua ka kia au o kei lahi mea e ke whai he pare mea koni mane kabineti ka tau whatonton ka tau wholau Ke konga ni ko loto ke o hake i whatala noa koni ku ta whahoko koe ni. Koe ngā whaku ke pehe na o kei totonu pe i ho tui pare mea marolo mo pure anga ko ia isi uko na hoko ke nau whahoko hako le whamore more. Ko mana tu i whuki na e taimi koe na nau wholau ki niua wha e nau hulo uifi. Koe konga i e nau kore whamore more ia. Peka konga i taha ko wakai whuki. Ko taim ko o atu ai whakatu ko ka minista. O tatau pe he mo pure anga koe ni. O tau whakangong ko tau pe ko hai pe koe mo koe ke tu i e whakamooni mai ke minista. O ki nau tolo ko ke mo koe ke he ke whakamooni. Koe kotoa ni i koe na he pure anga sawale ni na e whakamooni mai tu i. Nane mo koe ke na hoko koe ka minista he pure anga koe ni. Aia o ku whakauhinga le vai he tokolahi. O ku osi move on e tu i pa ku osi mokoi ke hoko atu ai whaiwhatongia e pimen. Io, ka pau koia. Ka koe whehu i koe o hake. Harewa uhinga na i whikau ia ka uminista ke whakawhisi. O tupunga e mafuri e pureanga he wawhewa nima. Ko uhinga koe whaitanoa solo koe fo i mafuri ko tope pureanga ko hai musi e loto. Kai totong tuku hau. Panga ke pe au ta ke ka minista ko pe ini mai ka minista ko. Ai ke au o bukai ke uinga le hange ko fa matala tau bene tani mai tau ri fo buikare. E wana hon flu ke wana wani ma. Tu o fitu e tau fi pare mia. E kai ke tau hoko pe he ai pe. Fe mau ke tau o mai ha stability. Ke au oku ua e ku wongo ke mea koni. Ange ko lau, koe whai whatonea neta. Koe uhi kone o si whamoni ingoa mai ai. Ka wade mo whoki e tō wholofola. Na he whai statement ni ai, pare mia whou, ta koe kabinete ni, na whiri pare mia. Ki hau oku wongo kehe ia oku wongo kehe ia mahu inga mga whae koe ni ke tau whamapo. Ke tau alu tonu. Ke oa hange ulua. Hange wangi mai e mehe. Hange matu isolo koe mea ena uto whatonga he taim na. E kapne direksio ke kau. Ngau e whapure a ngau split e nau loyalty. And I didn't like it. Kai ki o whemau ke nau loyolo mai kau. Whemau pia ke nau loyolo ke mea kou totonu. Ko me ko na uhanga au ko o to ui e kampirini skala uni he ngai me la e polisi ba public na price ko hinga ke lava fa ma go pe ta loyalty ka fetu
Ka lava ke tolonga tau whanonga me ni ke kahau. Hei kai te whapapawa te kai tau lava langa mea ke rerei ke kakai o whanua. Ka pau ospe tau ewe. Tau dah mo konga. Puri. Pare mea tau dah mo konga. Puri pare mea. Kai ke au pau kai ko hame ai ke pehe ke tau toki o wale. Ka mea ka tau koe pau ke tau design, pau ke tau hama fotutu. Pau ke tau mape, pau ke tau palani. Hei kai te ke tō manioke, ka ke amanaki ke kai ufi. Ai pau ke tau hanga fotutu whalere at me hen. Koe uhinga ia o kai ke ho haai solo, ke u mea koe hoko koe ni. He nai hanga he tau foi fili whare area, fili whare mea, o ne expose mai mata vai, nai te kei ke tau hanga rea tō etuese mata vai goia, ke tai tāne ma koe ngoi. Ai whainga i wolo koe nu nofo i he kauwhafofonga. Ka koe haha whainga mechanism te tau lava o fotutu, ke eliminate u mea goia. Ka tau lava o mau haka kailere, ke nau fotutu whakalere. Koe whenga wea ki moini a whio ke whakalere ko si loto pehe ne a whio. Toi nia ke tau hanga o mai has a mechanism, system, ke ne hanga filter out a mea koe corrupt mindset. Hau peo ko si ai pene ene aseni tau si au pene. Kai o mai ke. O hande ko whakatara noa sol. Tau tara noa he funga te pire he mama. A hala whanonga kahau. He ko tau kaha. Kui kai ko ho kaha. Ukai ko hau kaha. Koe tau kaha. Whalufu. Koe wakau tahape. Koe konga whake nia ku wanatui ke te oha ke wakai ki ai. Koe e taimi koe nai whai ai koe teu koe ke whaha mō Filipare mea. Na ke whaha talamai pe he tau polo kalama. Na o si nofo pe ai wini ia pe mō pare mea maa lolo ia eke. Na iai pe ia. A ka kuhinga ko hake he whoki. He malawa pe whokia ke comeback hene tuu koe ni. O talamai. Ko e pi veni na ke toki alu mo e wini o to o awe ke whakawhanua. Ho decide ki ave ke ai na ke o silo pe ko kui ai a sa sovare na ke o silo pe ko kui 17 mo ni ihi ko he pure anga ko ia ko na ke hanga ave me ni mai ke o ave he tamai fo ke ni ihi nai o si lava pe ka kate pure anga ka tau silo ko do pe do na inkai na tau ki tau ia ka pa na e ke mo unu ki ai he ke win a whawhanua ia i he fili ko na e whahoko. Ka koe whehu ia koe, o whehu i koe he taimu tau alwa tala noa ki ta whaaki koe ia. Wai na mou, ka pau o ane tuu ia, mou pehe e sayang e pe ke tau leo rea he tuu ta whaaki koe. Ka kou hange whaku mea, hange ne na mou hanga matolo ave hatoi no option ki he ene a whio tapu mo ia. Neo ngoi po hai mena e hoko, ka koe mea na mou mato ave ki ai paua, ka kou pau ke tau mou tatolo mo ia he tuu ngatai. Solo. Koe nau ko whakarea whoki. O koe tau whire tatoren he good versus evil. Is lesser evil. Whakatou kovi loo a me wale ke ni. Kau wale ko lau koe taha koe evil, taha koe akiri. Kau pehe ke alo he akiri ka tuke evil. Oia. Kona moni koe tau fifili ka hato pene hoko e umea. Kage ko glau solo. Nau wholau au a manaki te uhau. Ki he tāna tōnga ki taine mo ki taine saia i fis. Toko osi hataha. Toko e aho whalai tepe te ufoki mai ai whaihiri pare mea he aho monite. Nei te fuha aue a manaki ka ato bea koe. Koe mafuri, mo hua e kau engineer, mo ene mafuri e anga ki awe o tutu katoa beo tua. Hala ki te kau ataya. He koe umea pene, ne kai ki toi amanaki, anga koe laude, koe whaua pasi a taha lere, ko si loto kolo ia. Koe ye loto koe hame na hoko ki ai toi pulu ia. Eke ke tatawe ku toi pulu ia. Kai ke, umea koe au kai au ki auia o koutui auia ki he o kui kai ke tau tafo ki a pepe
o punai a ke feitu ko tau fe ma o tu ia ko konga pe ni hono koi ka to fa ko fua pe ka to me ko ni ko ke mo lava ko i tau to ma ku pus ai pe ko ha o pinga na ma fu de ko mo ni o ko te ke pe ke ma wa ya pinga ke malo ka ga tok tala no ke pale mi malo lo ke amui stu wai na na whakau pe he ai he ka pate whakau ke mea koe ni koe foi statement ni koe me pe koe pe he pale mia malo lo koe loto e kau hufo o ke tuku e wa tata pe mo to ata fitu ki tua o no fo fi whakau koe o tamaha pai pe mo vava ta ni mana na o te ko na tolu pe na loto foi ai vai foi tava fitu fo tava fa na hora do vamos fa no foi tava tolo ai ko si o pe ko se time na fa kau ai ko ngai tunga pare mi mo tunga minista ko me na tolo me na kui e ko fa kau po fe time na fa kau ai na dictate ko hai o ton ge ke pare mi ko hai o ton ke minista ko tonu uia ahai na nau whakau e ke nau whaipe. E rea moe awa me e o mata no e whate me maa e ke o katoa ngari mea pe whoki e solo o loa hake pa koe katoa e mea koe beyond our own control e you Pimen ko taki ko nga ta taimi taki fao sa ki mo ki yang kon mai mi tong e ke sko ni ko na ne on ko me fa foi tu ia ko ha public fika ka ko nga ko ne fela be ko me panke fala kalaka ko panke fu gena pure anga ke mo ka kai fonua ai hopo ko na akorion tu ni fa mau ke totongi ki ai tolu kilo he panke ia contract nai ya le pa nga au ko na na fa hoko ko mana du be taimi ko nai ngai mahina ko nai hoko e mea nai fa ape holo pe foke u mea ko pe nai ko ha contract pe mo ha but at the end ku winna ko rio i hopo ko ni mahino le na ia contract pero de que hablaba ai tu ne hopo observe pa que ngo ku e pange ko na pre anga me fonua ku tu ke na to tong fa foke ki ai nane eke pe ia pa anga na sisi bina nga ke sisi la humano pe ka tu ne fa ma anga ke to ton ke tol kilo o fe ho va kai ki ai ke ta fa o ski ai ko ia ko me mo ke kiria e ni ha fe la ve ka ke hopo mo kontre ki mo ka u ko malo ai pange fa la malo minisapa Ako minista panga de fili poate o malo ai panke. Okay. Ya ave ko ke huinga le ka uia na tutu ni ko mai ko ni. Ko fe uia na option hi fa uia ai he la tutu ni ko expate application mo. O fe uia pe na feia poate pe feia po panke na ya na ana uloya ke na ke ti feni o me roi. O vai manavasia kun e fakau o ku whiongongo e kau tamate ka kau tamata ngai mea beheni e ko kana o sai be foke e tutu beheni me ngari vale tatau o hange ko ni mandu pe na ke manatu ina ya e hopo e pange pure mo pange walalaka o tutu ni e fa mau e totonge 1 miliona e kau fa iloa kawa le tio val fit po ni ma to donge fa miliona kawa ta fa yo mo ta go evita motulal to donge ta miliona e tutun pe dai I kupea o te libe fa maltangi ki tua ai kawa ko ke uhinga le ga te mahalo o ko ke ka ko tu ko minista pa malo lo to donge ta li ge o kwai tu ya uia
extend e tu foi tu toni bani e kwanga be si o te ge na ona to hopo mantu wai be o expert application ia o fai tu ton be fa ma o ye me ko ya mahal be na ge fa hu by default na ge fa hu defense ia pe to ga pi ia o to ki fai tu toni ka ki au ko ge ma o ge nitty-gritty me ko ya ko tu ko minister para malolo mago ai sa ke te la tali le foi che Koi. Ko tu mahala to ko pe ai me ka le ke to ki fai be ha ta no ke ai mo te mahi no po ha tu ngau nei he ki mala be fo ke alu ki he fo mau tangi tu ke ka pa va ve ai ka lo ya ia mo panke mo me ke fai mo na to tong na to se to lo ka fai mo on na to lui ka ko nga ka ko pe fai nga mari ke alu ki fo mau tangi hange ko fa ta no ka de wat pe ke fa ma popo mai pe ta programa ka pa te ha me ke loto ke fa ta no ki ai ka ta toki hoko atu ha whainga maari, ka ke ki mo ko loto pe ke wha maalo heni ka mapu iana kata, ko ngā ko iana ni hanga o sponsor e prokalama ko ni, whiu pe mapana he tari pia ni hanga ia tatongi mai ke whakahoko e prokalama, tu talotonga maalo lo tau ke ewa tu koe hena pa uhanga noa loa henga mea hen, aku wha maalo pe ki ai ko ngā ko e tokoni ko ni kune whai mai ke whi prokalama ko ni. Ka te watu e piven ke wha maapo opo mai ta prokalama. ko eso i foi wiki ua wena he ni wo si aloi ke state fa sore o LA ko Arizona pa mo Frisco o fi fa malo ba i community ta pulu e na o tokanga gina motuani ko ka fuge me fa mo ile ga we ai ki ke mo ta pulu so o la tala ai ofina mo ofa ta malo alo yo fai ka o ki community we ki ka o fabricar solo na wa ki solo que feta ora mo to ko ti aka we na fo que ma programa me ai la fo que mo la he how be ka ye be mo he mo ki na lo pe ai kana u ko fa malo la na to ka mai o ai no fo ai o totonga tu almoço pingi mo totonga te tapulu ba me o ba o pe fia ba ko o fa malo ia no na o ho i pe na lo to e kai i fa fio ye ka ko fa malo la he to ai ga gina to lo solo e ko ra mo ni o ku hangi ai pe ku la yo ha family he fo no ni to ka me ka tapulu ba mo ka o be nga o fa pikare ko o fa tu solo mahalo pe he ke lava ta po pa be lava ki programa u ka o i ko le pa ta toksio be ka ko fa so Alo pito piven tala monu atu he te ki he fola ko ia ki he tanak tuunga ai o hiki pe aku fa malo atu ke te ko i he lava ko ta prokalama e honi ka ta toksio be fa ngari e konte ke mawai a fa malo te kainga i he lava ko ke mo ka mai i he prokalama ko ia honi fa malo la hia tu mapina kata i he sponsor ko ke fai la le ai prokalama ko ia na ke kone mai ke fa hoko ko ku lava fai fa tala no pe mo e fa fofunga paula pe ven piukala fa hoko atu ai ai ki update ko ia ngahi me ko ku hoko follow fo ke tau fe pulinga ki kwai ni ko du be ko wa kai fo na fa pe he be tai me ko na ke le re prokalama ku ke te lava ha prokalama ko nga ko ke minister ai fa fofunga ko du malo ku ma uia ku hala pito ko prokalama na le pe ia ti ke hu fa le area o lere mai pe ho fale area pe alu ke minister pe no fo minister te foki tu ko programa lere pe ia
I he loto pe mo e hohoi koe ai kau follower ke na sponsor polo kalama. Toki tu upe ia nga I he taimi whahama e whafofonga o ku kai ke te hana taimi ke whai polo kalama koe ni. Whatwhanua fo pea kone toki tau fi ai. Ko ki wā taimi koe ni ti se mau ku tāpuni mo be foki ai Vipon Media teo koe Christmasi pa kuma toki whaawa pe lai ke wike ulako February. Ko ki taimi pe ia tuku he lotonga tau mai family lava ke tau fi ngahi ngawe ke ki focus he family I he taimi ko ia whahaki fia whakataha mo ki nau tolu. Kone ia ma pe tau polo kalama ko e tau lere ia. Pena e huinga pe malolo ko e taimi malolo pe aku tale lere ta polo kalama malolo mo pe taimi ko ia tau ko to pe ne ta ni mani ta polo kalama o ku pe pe ko fa malolo hat ka te motolo mo lava mai e honi to ko la repito como o ka mai ta polo kalama o como hanga o popo e ngahi polo kalama ko fa ko e ni he motolo como tu me ta fa ke ta fa nga aku kako fia wai ko nga ku sai ke polo kalama ke mahino tau ke mama ni ke ai ta fa ke ta ku whakahala nga do ka ta fa ke ta na whaka ikai mana te me ko he ako whaka ikai fa ta ka whaka io fa ta ku mahino le tau ke mama ni ai ko ne tonu pe ia ke ua fa I motor time ko ta hai fa ai hanga ko ni I ke motor ku kake te aha ore o au ku I api ko vine motua be ko fa nga be ku le o ne taha hange ko longo noa mo fata e ori te taha ye ko ne u atol ko ne sai taha ye te tau tala noa ta te vite politiki ne u mo tolu ko me be ko le tu mo ganak o te mo ita vave kap ta sai be fa mataliri mo tawaki ha even kamu ka lau mai ma fanga me betes okay ye o bete mo ka ko nga ko hinga e ko ke ma lot ke kap mai ka ko nga ke si o ta fa to fa fin mo so ta family ka ka fin na loton ta wanga fa to nga ta fa pa ki na to o ta pe ko ha tu ngo ta yai ko no hinga ko kore ke ta be mo malu ka sai abito pe ni lahi ana fa ai ko ki hano ko onai pe ko ki hata hai mana tu ya ko pe ko hata o sto men be kai ka ku tu ke ka ke ilo o ku bloka ko mini me pesi la ke to meli me be ko he ko lot pe ke mo lo ton ka to ke ta proclama ko fa o si pe ko fa malo atu ke ta ngai ka sponsor tu mau hange ko South Pacific Loans o ku fa malo la he ke ti modol sa direct to po fa ficau ka ma ka ngau ko South Pacific Loans I ngai to kon ko to pe I no balungeau balvalu hiva valu talanoa ke South Pacific Loans ka pau ke fia mau ke whahauko hao whainga no ai ko South Pacific Loans ten lava o toko ni ko ko tau whare kosi ko ia o Francis Tickets I loto nuk alofa hanga tu ko ia ki he tau mo pia building o ku ke tu mo la fama alo ka mo tolo ka tau kainga ko me muri ke lava folau ki ai ke lava o ngawe ako tau whare kosi ku whawhiawhia ka te au mamata tu ku mo wawhia tau whare kosi to koni ke tau ngai polo kalama ko si ai tau VIP loto ai na mau whalere I ni tisem ke ngake ai VIP ke lava sevi whalere ko ai ke te hoha atu hata whaki te ke lava booking pe ia I pesi ko ia Francis Tickets tonga ai ko whamalo ke ting motol whamana tatu pe lahi apito ngai products ko wax ko clip ko hape hame aku ke fe ma ko si o nau ka doga ko original ko do de kai te ko ke lo pe te ma o fe te ke ma o be ai I tongana pe ako tu ko ngai fare ko si mo frata pe time ko do pe me ai ko s famo ni be ai quality o ko ke tatau ia mo ta fahinga clip ko copy ke mau vave mo bela vave ko ke ngatai ko tau fare ko bala ko ia o page facing store ta faki pe ko tau fare ko si o ku ke fa fe et ki mo tol ke mo la va ke ai fa ta wa ho bala mo ai of anga fa malo atu ki tau ka customer pau ko do be o vai ai ka customer to la ai ku na muy mai he tau proclama ko ia
ai whatwhanua po o mga programa ko ati Nippon Media whamalo lahi ati ka te mo tolo. Ko tau ko ngahi kata hamaka ko ia tesi pe me loto Brisbane au ku whika telefoni pe na ku aseta screen te ke lava pe whitu utaki ki ai te nau lava toni ko ia whainga taimi pe ke whiama wai hamaka pe ke whiama wai mono mono pe te ke whiama o ha live stream pe ke ha pe ha whainga sevesi ngahi whalani pe ko te unga kote pe moe heke si ki ngahi siasi lava katoa maua tu ia tesi pia me hena. Ko e ngata ia tau proklama ke au ni, wa malo la het ke ting modolo, mga proklama ke he, ko amana ki bete tau foki mai, i he hili ko e wike ka hau, o kamata e tau proklama ko ia ki e tau ni. Ka mo mea, tau toki whilongo aki pe, i he taimi ko ia ka hau ko mai.